Dober dan želim. Na mariborskem opernem odru je pred kratkim zaživela nova operna predstava Mozartov Don Giovanni. V predstavi sodelujejo domači in tuji solisti ter zbor opere in baleta SNG Maribor. Med slovenskimi solisti tokrat pobliže predstavljamo tenorista Martina Sušnika, ki kot eden najmlajših in najbolj perspektivnih mladih pevcev z mariborsko opero v različnih pevskih vlogah sodeluje že nekaj časa. Kritiki mu napovedujejo bleščečo prihodnost. Martin Sušnik je na slovenskem opernem odru eden najmlajših in perspektivnih tenorjev. Prihaja iz Ljubljane, z mariborsko opero pa sodeluje aktivno v zadnjem letu, ko smo ga slišali v kar 4 odrskih produkcijah. Trenutno v najbolj aktualni vlogi Don Ottavia v Mozartovem Don Giovanniu. Don Ottavio je moja prva vloga, ki jo je iz Mozartove opere. In je velik izziv predvsem bila iz tehničnega vidika, pevskega tehničnega vidika, ker je Mozart zelo precizen, zelo natančen, zelo poseben. Hkrati pa se na njem veliko naučimo, lepo se da izpiliti tehniko pevsko. V tipičnih mozartovskih frazah, v dolgih frazah, dolgem legatu, kjer je treba biti pozoren na prav čisto vsak ton. Pri Mozartu se ne da zakriti ničesar. Se takoj opazi vsako napako, če jo kdo napravi. Martin Sušnik se je rodil leta 1981 slovenskim staršem v Avstraliji. Danes z družino živi v Ljubljani, kjer tudi zaključuje študij solo petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu docentke Pije Brodnik. Študij je bil zelo velik izziv, ker sem se ga lotil že kot malo starejši od ostalih kolegov, ki pridejo inštrumentalisti, nekateri zelo mladi, že v gimnaziji na akademijo, ker so zelo talentirani. Jaz sem bil pa skoraj 2-krat starejši od njih. Hkrati sem imel družino doma, tako da je bil svoj izziv zelo poseben, ampak zelo lepe spomine imam na ta čas študija. Na ljubljanskem opernem odru je nastopil leta 2009. Njegova prva vloga v mariborski operi pa je bila leta 2012 vloga Romualda v Črnih maskah Marija Kogoja. To je bila zelo težka vloga, vloga pevca Romualda. Marij Kogoj je že nasploh zelo težek za študiranje, orkestracija je gosta. Ampak sem se s tem spopadal, zelo mi je pomagal maestro Uroš Lajovic, Marko Hribernik, tudi dirigent, oba sta mi pomagala. Tam je bil izziv predvsem v tem, da se vse pravilno odpoje, ker je orkester tako napisan, da pevec nima prav veliko pomoči v orkestru, se mora sam naučiti vse postope, točno mora vedeti, kje je in tako naprej. Tako da ta vloga je bila res ena izmed hujših, kar se tega tiče. Ni bila tako velika kot recimo kakšna, ki sem jo kasneje pel, ampak je bila pa velik izziv zaradi tega, ker je bila v slovenščini, ker je bila zelo posebna vloga. Martin Sušnik je kot lirični tenor nastopil v Leharjevi operi Vesela vdova in junija 2012 kot Nemorino v Donizetijevem ljubezenskem napoju. Videli smo ga tudi kot vojvodo Montovanskega v Rigoletu. V tem času v mariborski operi že pripravljajo novo predstavo, lirično opero Evgenij Onegin Petra Iliča Čajkovskega, v kateri bo Martin Sušnik odpel vlogo Lenskega. Mozart, Rossini, Donizetti in zgodnja Verdijeva dela pa so tista, v katerih lahko pokaže svoje znanje in nadarjenost. In ker občinstvo tradicionalno najraje prisluhne liričnim tenorjem, so pred njim odprte vse možnosti. Večina ljudi si res zapomne sopranistke kot tiste, ki nekaj cvilijo, base tisti, ki nekaj brundajo in tenori tisti, ki imajo vedno neke lepe arije, neke lepe spevne melodije, ki si jih vsak potem požvižguje, ko odide iz teatra. Že ko je Verdi napisal Rigoletto, so ljudje hodili ven iz opere in si požvižgavali znano arijo La Donna e mobile, ki je postala, če temu tako rečemo, hit. Tako da, ja, je tenor, je nekaj posebnega, veliko ljudi pozna naše arije, ampak je lepo.
Še ostajamo na odrskih deskah, tokrat v Lutkovnem gledališču Maribor, kjer se je porodila nova predstava Vitez železnega srca. Besedilo, ki ga je napisala srbsko-hrvaška pisateljica Ana Đokić, je pred leti doživelo tudi dramatizacijo na Radiu Slovenija. Zgodba pa ne tematizira le ljubezenske vezi med vitezom in princesko, ampak govori tudi o osamljenosti današnjih otrok. Vitez! Ja sam se oduševila s pričom. U stvari dok sam je čitala tu zgodbu o tom vitezu i toj princesi, onak sam, iz prvog čitanja sam već vidjela koliko tu ima nivoa i koliko odrastao čovjek kad ju čita može vidjeti stvari koje se tiču baš njega kao odraslog čovjeka. A onda odnos među odraslog i djeteta. Pa onda ta priča, prekrasna priča o zatvaranju, o tome kakav čovjek, mislim svaki čovjek ima svoje nekakve šlemove. Pa kad ih stavljamo, kad ih maknemo i tako. Jako zanimljiva priča, zaista. I onda sam godinama razmišljala o njoj i kada mi se evo stvorila prilika da mogu raditi u Mariboru, mislim, odmah sam predložila tu priču. Kako lepo čerički pojejo. Slišiš? Predvsem je, mislim, da tek zelo dober, zelo zanimiv, zelo intriganten in tudi zelo inspirativen. Predvsem prva stvar, ki jo človek opazi, je pač, kako bi temu rekel, mnogoplastnost vseh teh likov. Se pravi, predvsem na relaciji pripovedovalec vitez najprej, potem tudi na vseh drugih odnosih, ki se vzpostavljajo. Vitez železnega srca ne mara zadvorjenje, niti ne opazi vsakdanjih stvari in lepot. Prezaposleni namreč zmislijo, da mora preganjati sovražnika, pa če tudi zgolj namišljenega. Čeprav ima svojega varuha, pripovedovalca, se počuti osamljenega. Prav tako tudi princesa Eleonora, ki bi po vseh kraljevskih standardih pač morala potrpežljivo čakati svojega srčnega izbranca. A ob svoji varuški dadi, ki ves čas tiči za knjigami, se princesa nevzdržno dolgočasi in išče pozornost. I ono dosade jede čokoladne bombone i čeka tog princa i čeka ga, njega nema nikako, nema princa. I ugleda ovog viteza sa tom njegovom željeznom glavom i baca mu jedna maramica i viče oh i ah i spasi me i sve. Međutim, on ništa ne vidi, on samo ganja tog svog neprijatelja koga ni nema i ode on i ona ostane sama, jadna i šta će, opet frustrirana, jede čokoladne bombone. A ker je usoda nepredvidljiva in nikoli ne veš, kje te čaka, se primeri, da zaradi naliva vitezov oklep zarjavi. Eleonora pa trmasto vztraja, da hoče po dežju na sprehod. In takrat se srečata. Eleonora in vitez, ki sta bila sprva daleč, se zbližata. Zato je vitez železnega srca tudi zgodba o prijateljstvu. Eleonora riješi otići van dvorca da se bar prošeta, iako je dadilja viče nemoj zaprljat ćeš se, princeze mora biti čiste ovakve onakve, ali poanta, naravno učenije, nemojte stalno slušati odrasle jer nikada ništa nećete napraviti po svom. I ode se tako šetati, naleti na to staro željezo i dođe tu jedna vrlo romantična scena kad on joj svašta kaže, vrlo romantično, neću kvariti priču. Poanta je u tome da princeza spasi vitez. Dakle, žene 21. stoljeća, uzmite stvar u svoje ruke, ne čekajte da prinčevi i vitezovi spašavaju vas jer ćete čekati do 22. stoljeća, nego hrabro krenite i učinite sve. V vlogo viteza se odlično vživlja Barbara Jamšek. Priznava, da se je v začetku vloge kar malce ustrašila. Pa ne toliko zato, ker bi morala igrati moško vlogo, pač pa bolj zaradi same viteške oprave in velikanske čelade. Skozi drobno režo svet ni dobro viden, ob tem pa mora še plezati na 2 metra visok dvorec. Njena igralsko-lutkarska kolegica Aja Kobe v predstavi Princesa Eleonora je potem, ko so razdelili vloge, zavzdihnila pa ne spet princeska. Vendar je lutkica Eleonore tako ljubka, da jo je hitro osvojila.
Znači, unutar priče vitez ima oklop iz kojeg nikada ne izlazi. Ne? Sad, to je za scenu nije bilo potrebe da glumica zaista ima cijelo vrijeme oklop, znači onda smo se koncentrirali na samu kacigu. I onda smo predimenzionirali namjerno tu kacigu da ona izgleda i malo i smiješno, ali da se vidi da je zatvoren, da se ne vidi lice u stvari, da se vidi da je on zarobljen nekako, ne? A opet ima to tijelo koje izgleda nježno i ljudsko i onako krhko u odnosu na tu ogromnu kacigu, ne? Tako da, primjer, u tom smislu se to razvijalo u tom smjeru, ne? Za lutke, princeze i viteza malo u principu je Svetlana htjela naprosto da tu budu djeca. Znači morali su izgledati kao djeca, da budu simpatični, da budu kao jedan princ i princeza, da budu lijepi. Tako da u stvari su oni dosta na taj način uljepšani, nekako su slatki, ne? Princezin dvorac je visok jer one su na balkonu i sa balkona malo iznad svijeta promatraju što se dešava i princeza čeka da se nešto desi. Vitezov dvorac je Svetlana htjela da on u stvari služi kao konj i da bude s druge strane da bude puno igre unutar toga kako se dvorac pretvara u različite stvari. Tako da ima nekakvih pretinaca koji se otvaraju, neka vratašca koja se vrte. Znači to je da se desi naprosto nekakva igra gdje sada taj objekt je i dvorac i konj po potrebi. Kada smo počeli raditi na postavci tog likovnog dijela, onda smo došli do toga da je u stvari vrlo zanimljiv postupak spajati i stavljati baš u tu komunikaciju malo i veliko, recimo. Ne? Ima puno također barvi, igralci su radili na tome da puno koriste ono što je na sceni, tako da scenografija nije klasična, nego je interaktivna. Ovo i je priča isto tako o igri, o mašti, o tome što će otrok sve napraviti, što može zamisliti da bi došao do svog nekakvog cilja. Mislim da je to bitno, dati igralcu mogućnost doći do svog nekakvog, do svoje interpretacije tih nekakvih likova koji su stereotipni na nekom širokom nivou, znači što je princesa, a što je vitez. Međutim, onda kad gledate ovu zgodbu, onda ćete vidjeti da su to u stvari priče o otrocima danas, ovdje. Kako konkretno se ta večplastnost odnosov odraža v vaši glasbeni podobi predstave? Glasbena podoba predstave mislim, da je precej ilustrativna, če tako rečem. Namreč predvsem poskuša konkretne scene, ki jih pač glasbena podlaga, ilustrirati, jih nekako izrisati, tudi zvočno. Zdaj, ali gre za neke čudaške intervencije, kot je recimo ves čas prisotni žabec, ki se kar pojavlja od nekje oziroma iz neke druge pravljice in ki je izrazito surrealen moment, do, ne vem, prizorov, kot so nevihta, kot so boji. Seveda ta boj je ves čas fiktiven, jasno je, da vitez se ne bojuje zares, ampak v njegovi glavi, se pravi v glavi tega viteza, ki je hkrati seveda otrok, ki se igra viteza, se pa dogaja vse živo. Se vemo, da največji čudeži in najbolj nore stvari se dogajajo v mislih in ne v resničnosti. Nikoli natančno ne veš, ali si v pravljici, ali si v resnici, tako kot je, oziroma v resničnosti, tako kot se mi zdi, da je tudi sicer zelo značilno za otroški svet. Dodatno težo predstavi daje tudi videoprojekcija človečkov namišljenih sovražnikov in dokumentarni del proti koncu predstave. Gre za avdioposnetke otrok, kaj jim pomeni prijateljstvo. Video je eden najcenejših in najdostopnejših medijev. O razvoju videoprodukcije in o čezmejnem sodelovanju ter povezovanju umetnikov v polju novomedijske produkcije pa spregovori razstava Vzporedni signali v razstavišču Kibla. Kje so vzporednice med umetnostjo v 80-ih in tisto danes? Šlo je vse do neke mere predvsem za usporejanje na eni strani delovanja, ki se je moralo prilagajati precej neugodnim okoliščinam v 80-ih in zdaj, ko se zelo podobne okoliščine vračajo. S tem okoliščinam mislim predvsem pomankanje, vse relativno pomankanje finančnih sredstev. To, kar je bil v 80-ih Xerox kot zelo poceni metoda reproduciranja nekih informacij in pa širjenja informacij, in na nek način zdaj poslal video, kot nekaj, kar lahko praktično vsak posname. 12-terica generacijsko zelo mešane zasedbe avtorjev in umetniških kolektivov, ki jih je za razstavo izbral kustos Žiga Dobnikar, je na prvi pogled družilo le delovanje v Mariboru. Jaz sem na tej razstavi ciljal predvsem na mariborske avtorje,
in pa predvsem na eni strani na dela, ki so izrazito nonšalantna, na drugi strani pa na dela, ki nosijo neko aktivistično, družbeno kritično pozicijo, jasno izraženo bolj ali manj eksplicitno. Ja nisam u klasičnom smislu video umjetnik, ja sam umjetnik koji se bavi socijalnim strukturama. Volim raditi s ljudima i koristim ljude kao medij, no u današnje vrijeme naravno svi mediji su pogodni za korištenje. Mi smo napravili jedan vrlo kratki performans koji trajao 5 minuta u kojem smo pomoću motornih pila prerezali fotelju na pola. U stvari to je simbolika rađena da bi rekli kako osobe koje sjede na foteljama, koje vole zasjesti na fotelje, u kulturi rade nešto vrlo loše, a to je da ne dopušta da se nova vrsta kulture razvija. I to je upravo ono što se događalo u Čakovcu. Na duhovito domiseln način je gospodinsko opravilo, kar likanje vsekakor je, videl mariborski umetnik Peter Tomaž Dobrile. Njegova multimedijska instalacija Pegla je tako bila spoj neljubega gospodinskega opravila in multimedije. Peglam torej sem. To se mi zdi recimo najbolj primerna predstavitev tega, da lahko vsak od nas dela tisto, za kar je pripravljen. Glede na dejansko situacijo, da se vsi pritožujejo, kaj s tem, se meni zdi, da je dobesedno peglanje nekaj takega, kar je lahko družabno, kar je lahko tudi ustvarjalno in kar je lahko seveda zapolnitveno. Zdi se mi smiselno razbiti nekako zgolj ta koncept čiste video razstave z čim bolj otipljivim, kar vse meni, pa tudi mnogim drugim se mi zdi nekako je privlačno in deluje. No? Čist, da ni tempo samo video, ampak še nekaj bolj analognega. Vzporedni signali pa niso usporejali le umetnosti iz minulih časov in danes, ampak tudi hrvaško in slovenske multimedijske in novomedijske umetnike, vključene v projekt čezmejnega umetniškega povezovanja na področju novomedijskih praks New Media Cross Border. Projekt je išao sa 2 cilja osnovna. Prvo je da se ojačaju kapaciteti organizacije pojedinaca koji djeluju u području novih medijskih kultura i nezavisne kulture na ovom projektnom području te 4 regije. A drugi cilj je da se naprave platforme kroz različita događanja poput festivala, umjetničkih intervencija gdje bi različiti akteri iz Hrvatske i Slovenije radili zajednički na umjetničkim projektima. Razstavo je spremljala tudi publikacija Neodvisni. Knjiga Nezavisni se bavi fenomenima u ovom prekograničnom području koji su se počeli javiti tu od početka 90-ih, dakle pojavom interneta, pojavom novih medija. Dio tekstova u knjizi govori o toj prošlosti, o fanzinima, bendovima, klubovima, početku nezavisnih radija, a dio tekstova govori o sadašnjem stanju, o projektu New Media Cross Border, koji je na neki način istraživao fenomene kao što su suradnja, autonomija, nezavisnost, suradnički rad, razmjena znanja. Tako da je knjiga neki miks tekstova iz te bliže povijesti i današnjeg stanja u kulturi i u društvu. Tokrat se kot ponavadi poslavljamo z glasbo. Gostimo kitarista, dijaka 3. letnika Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Dejan Rumpf se uči kitare v razredu Vojka Višligaja. V času šolanja pa se je udeležil številnih tekmovanj, kjer je dosegel najvišja državna in mednarodna priznanja ter nagrade. Za sabo ima že nekaj samostojnih koncertov. Zvoki klasične kitare se od vas poslavljamo in vabimo, da se nam pridružite prihodnji teden. Nasvidenje!